أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توبا مصر با غروب مو أمبي أو بلا جلن فو كرامو أني لا ملكلو أني بيرو مو أني سيتي كولا سباو وغرامون بلا باو أمبي بلا جلن فو كدو كي أو يكدو نين أو في أمبورا مولدي أيوا نيانجه نو سانوسا سلامو بينو غندالا جمينكي على كراب بانغلي كما aywa angumbo o labon de la alhamdulillah ala anwa mambe duwa ke anyake nyina nyoko fe chugo mina sangora ngaje ka ke nyoko fe ya rabbi ala kanke kira kanu mbay ya rabbi ala kan to kira koso ala kan fara ala kira ka jamaka ya rabbi ala kan kuna jiya kan do kira ka sornal dona ya rabbi kan do kira manto ya rabbi Allahumma amin. Ala kira kanu ani ka tuwa nofe aflam belajile nyinendo ala ka belajile noyanye. Ala ka belajile noyanye. Islameu wote fara ala kira sallallahu alaihi wasallam sankalo tanfila. Islamebe ala kira tanu wati belajilena. Islamebe ala kira kanu wati bela islame duzukun donando ala kira la wati belajilena. Ngan ningo ni yedro ko kera wati minani asira ka hakili jiginge ko kera wati mina nu o sera mo hakili bi jigi koina o korote ka fuko wati wore hakili te jigala wala mayite ni sojana wati wore la akera wati mina o kuma o fanay adama koy ko me o be islamiya kono yoro chama mambe duwa uke anya ke nyina nchuko mina nyon fe chuko mina sanwaranga jika ke nyon feti ya rabbi bi jahi sayyidil awwalin wal akhirin o kuma biye arabai programu na tauhidu kanga dibi bo ameka kuma arkan al-iman liman ya jose ngoro ni oye al-iman billahi al-iman bil malaika al-iman bil kutub al-iman bil rusul al-iman bil yawm al-akhir al-iman bil qadar man ni fen woro odi liman ya jose ni ma meka kuma ulle ka doni biiznillah subhanahu wa ta'ala ma wala hadatta minen an kuma ka kuma al malaika malakaw ye jonuye malakaw kam ma an kutu u ka baray muni munde ye o kuma malakaw dara munde la donc anye doni fo wala wala hadatta minen ma yananga do anga bi mawdu kono anga bi walhanda kono ngali do be no angu be fekali poser mais absaka kanyi nana ko absaka ke refana wati korungama kuma Allah subhanahu wa ta'ala belajilen ba do anye bara do fo melkaw nga do be uluki pelendo sanji kibari yala do be uluki pelendo aywa la rashi kibari yala do bey olu kipelendo jahannama arjana la do bey olu kipelendo nimina ko la do bey olu blalendo ka arama don koloshi ko ka bara usebe melaka bela jelena ka bara do bey no olu fana ciworto la ka ala batu dro bon comme melaka rabbe be ala batu me bela jeleni tado okuma ala ye melaka nunun da amagodi be ulawa walma ala yarati se kaka fanga jere wa walma chudi ma mo kanka o yin kalike ma mude kama ala melkew da kubla ni mbara ngona ma ala mago bulawa ala mago be deme balawa o jabi amba fo ay ala mago te deme bala la yu'jizuhu shay'un fi samawati wal ard foite ala kenye sangolo ani dukolo la inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ala ko aleka ko nalewe feka ko min kadra ba fa de kun fayakun ala te la fi de me bala
العجز من النقائص الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص ومن النقائص العجز على سنيلين دو كابون نغاشيل كو بلاجلنا نغاشيل كو دو دسي كافو اين ني دمene kange ni président kera jamana président akelen se ka jamana diriger abaka gouvernement ni sigi ode ba deme abaka ministre sigi wala ministre bena député bey maire bey nim bela jelen ke ku yede kale deme ka baranke na tora kelma se ka foyke way adama de mais ala te la fi deme bala ka fo ni melka wote sanji ko ala se ka gérer alla kalla wa alfu kalla ka fo ni nimine melka wote ko ala se ka dan fe nimine kalla wa alfu kalla jahannama ni arjana ka fo ni melka wote ala se ka gérer kalla wa alfu kalla إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على الملك ودادرو كاكا فنغيرا كاكا فنغيرا أون دان فيونا ستو أبانا نوتي على مغوتولا ده على مغوتولا أما مثالي دي درو سيا ملكي أنغو أوكا باري نيمين ملكي دي هارني سيا ملكي تيني ما على ببلا جلين سواتي دو ibe sa domina ibe sa leri mina ibe sa yoroni mina ibe sa sengoni min kono ala bado no sera do ala ba fo kun fa yakun ala ba fulan mut ya nafsu muti do ala ni ka sa o robe be sa kuma ala ma melken nun da kubla ni bare na ka fu ko ale ala deselen la ala melken nun da ka ka fangadira ni ala je ni melke bilbil banunu jibril an nyonaw mikali no nyonaw melka do be u kamankele abejiye datugu u kamankele abejiye datugu na fora be bunya adama de hakilima na fora be bunya adama de hakilima melka kelen kamanga jiye datugu na fora be bunya adama de hakilima melka do be kamanke me woro de be ula akilina bele yele be jiye datugu kuma adama dimbe dukulo insan fa bale kono ko dukulo de fembe dukulo fem fitinde ala ka dan fewna kuma ala melka o dan melke bilbil bangunu na farako allah subhanahu wa ta'ala di bolu commandé la ya'suna allah ma amarahum vraiment bi ala ka masaira ina fo ba fo tugo mina ko azamatul makhluq yadullu ala azamatil khaliq ni ala je ko ni dan fenyi ko ka bunka se o ka bunya bin digere ma o kuma min ya dadu yani ka kabako danfen ka bunyala o kuma min ya dadu o koni o taraka kabako dam ma melkaw da kunti ala fe ka fo ale deselendo ayret saka ka ko nyina bo la ala melkan nun da ka ka bunyadi yira o kuma ngo melkan nun fana do dalindo ala fe batu drone kama ina fo adama deni jina yare dara batu kama cugumina ala lafite batula ka fonni aw ma ala batu ni melka ma ala batu ka be fencien ala wa ayi ate fo ci ala dan fen be mana je ka ala batu ate fo far ala ka fagaka ate fo far ala ka masayaka dan fen be mana banka ala batu ka ke kafi ate foy bo ala ka masayala ate foy bo ala ka fangala o kuma awn de billa fi batula ala te la fala de awn de billa fi batula ka yira ka fo ala ni batu ka kan o kuma amba batu yala sa ana haya ke anyi awn de billa fi batula no ta ala te la fala imani shi ke ala batula ate foy far ala ka masayaka abe fen faraka har 0% te foy faraka ede billa fi ala batullah note ala tilla fi ka batullah okuma umma faga min kaka o wala hana dafa inshallah o yeni okuma bi wala handa al kutub pasangol limana jose woro al imanu billahi wa folay anda ma aula al imanu bil malaika ويفلاني
bi wala handa bena boli al iman bil kutub al imanu bil kutub ala kitabu minun aywa dikirama ikada ula okma ina fa al imanu billahi wa malaikati wa kutubihi donc ambe wa kutubihi amuri labi kitabu ye munde alla nyine munde dalu jume mbeno ka fo ala kitabu jiga ko safe kitabu min yere o dira kiraw ma munde kama manni ala sona amina doni fo ulan ni sigina na fora kitabu kutubu o ye jamu ya mufradu o ye kitabun al kutub ina fo ni ko awal livre les livres kitabu kutubun o ya jamai akele o ye kitabun ma kutubu e jumenye o ye Allah subhanahu wa ta'ala akele nga kirauci aye seben fe minun du makana yala sa ko ke hine yeddan fe onye ani ka o duma ko ke sharia gafe o kana o kam manton wolini ni akonolo ko ye katara femma o ka kuna jabe mina jin ani lahara donc abe comme sharia gafe de ala kitabu minu di kirawma abe comme sharia gafe de sharia gafe mi abika jin dlan abika lahara dlan ma kutubu samawiyo ye odi ay ninke aw kana ninke ay ninke aw kana ninke nyana maya yere dlan ko ba kono ini ayo ala che o kanga ken kechugo minu ye o fana ba kono ma be fodi mako al kutub parce que ni ala kirachi abiti katra manto mai kanu u blasirade ikanu wole katra alama ikanu ka vidla o ka nyana maya ka dlan bela gele mi sega nyana maya ke lafiya la chugo mina ma kirabe chini ni flabe ka ini ala chedla ka aw adama don yere fana chedla kirabe chini ni flabe ma be fod ma ko sharia ni flabe be faranyo ka ke sharia al ibadat wal muamalat kuma nimbe kitabu bela jele kono naam okuma kadda kitabu la ka fo ala kitabu jigi ka bo sanfe ka dikrawma o yelli man ya josendo yi ni mo mi yeni galontige ya doro o koro ita limana ya abechena parce que ana ka fo arkanul iman sita limana josen woroni ni ko kelente cin doro kani yere senge afo doro a shite cin ni do taka doto abechena kuma ala ka andu sukun sabati limana yakan o kuma dalu jumembe mi mayra ka fo kadda kitabula ko jako yado ikadda ala ka fo ala kitabuji ka wasanfe ka dikrawma dalu jumembe ola dalu chama mbeno nanye qur'ana ta ka laje o aya chama be qur'ana kono ala kira ka kuma kauna abe amme misali damaro ta doro qur'ana kono ala ko qur'ana la amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi al-aya ala ko qur'ana ko kira muhammadu alilli manera ala fe min jigi katrama kabinu wahyula ala kira dara ula wa mu'minu fana dara ala min jigina kadi kirama ala kira dara la mu'minu fana dara la ako kelen dara ala la kadda ala ka melekewla kadda ala ka kitabula kadda kirawla hukuma yano afrika limana jose nani fo kadda ala la kadda melekewla kadda kitabula donc odi mahalu shahidi ani kadda kirawla kuma nimbaira ka fo kadda kitabula o yeli mana jose ndoy
josemi ni alakira sallallahu alaihi wasallam anaka manto udara ala alako qur'ana la tuguni ambo ke dalu fulana ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا سورة النساء على قرآن لا أكو أو من لمن يرى وكما حلبي أي لمنني علي أي تو لمن يكن أي تو لمن يكن أي لمن يعني على كراي أي لمن يعني كتاب من جرا على كرا كني أي قرآن أي داولا ani min jigna ka kwanye donc min jigna ka kwanye naam ay da ufanala akoni ma min kafirani ala imadda alala wali ma imadda melekewla wali ma imadda kitabula ala kitabu minun jigi wali ma imadda kirawla wali ma imadda dola bana ukma faqad dalla dalalan ba'idan utila mu'filla ufilla filila min yorokaja kuma fleka limanaya josin durfayano aywa nimma mi mada ala kifilla kuma ka da kitabula wasimbe ala na'am kuma a aya chama de be qur'ana kono min bayra ka fo al kutubu samawiyya mu'minin kan gadala limanaya josin do nanana kata ala kara kuma ko sallallahu alaihi wasallama ala kira ba fo jibril kele ka nyinga al hadisu at tawil hadisa en ja umar ibn khattab de hadisa mafla silama yako chama be hadisa en kono jibril ay ala kira nyinga limana yala ala kira ko al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi idan faj'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam الإيمان بكتب الله تعالى أحد أركان الإيمان ما جبريل كلك على كرا جنگا على كرا لمن يمني لمن يفوينا على كرا كل لمن يكدا على لا يكدا على كملك ولا يكدا على كتابولا أي من كراوما يكدا كراو يرولا يكدا دولا وانا يكدا لا تكلا أنيما ناجوما يكدا لا تكلا أنيما أناجوما وكما على كرا فلكا liman ya jose ngoro ay kitabu fo ala naam ukma adallu kacha acha mambe hadisala acha mambe qur'anala ukma ambe wasa niniye dalu ko la ukma kada kitabula abe muni nyini anfe na foranga da kitabula fendo madobe obedo akono fen folo ika dala ka fo o bora ala yere de yorona koy ka fo ala dore bla ko ka fabriquer ay ala yere de kitabun nun ala yere de kitabun jigi ka fo ay meleke do kellefi ka fo ka kitabu nun blan kana di ay meleke ko ni de nana ay mew takera doro ni ci ikata di jibril de nana ni uye ida huwa aminul wahyi ala be wahyu min dikrama ka fo ale yɛrɛ de b'a fabriquer kana na la ala b'a dale mare tana ye ale ci den dɔrɔn de o kuma an ka da o la fɔlɔ kitabu ninnu a bɔra ala yɛrɛ de yɔrɔ la k'a di kira mɛlɛkɛ ma kana di kiraw ma kira yɛrɛ ma kitabu in dilan yɛrɛ ye kira ninnu u yɛrɛ ma kitabu ninnu dilan k'a fɔ ko ala de ko ten i n'a fɔ kafiru y'o fɔ u ka mantow ma cogo min na k'a fɔ k'u yɛrɛ de ka fɛn dilanni don u ye hara ɲɔgɔnna fɔ alakira ma ko alakira yɛrɛ de ka ayiwa fɛn dilanni don walima n'a fɔ ziiriw don la i bɛ da la k'a fɔ ala yɛrɛ de ka kumakanw don a y'a di mɛlɛkɛ ma ka na di kiraw ma kuma o ye fɔlɔ ye fɛn filanan ka da kitabu la fɛn filanan min bɛ don a kɔnɔ o ye kitabu minnu filɛ nin ye a ka ca alikutubu samawiya mɔgɔ t'a da dɔn komi an tɛ
aywa kirawni nabi mantu beto don ci ko bina kitabu no fana a beto do ninte o kuma minun to fora qur'ana kono anga da o to ina minun to fora qur'ana la o kuma anga da ula minun to fora qur'ana la ina fo tawret awa tawrata to fora qur'ana la ala ko inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun aw ne tawreta jigi awa kanda bala noro bala tawreta jigina jonka tawreta jigina Musa de ka alayhi salam ko ye Musa ka kitabu ye donc yahudiya ka kitabu ye ay oui injil fana to fora qur'ana la injila to fora qur'ana la ala ko وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل أني إيسا تشكرا نولا كالإنجيل دي ألما ما الإنجيل أيوة ألفنا يهودية كتابية بس إيسا أشيرا كتر يهودية وديما يهودية أو إيسا يرى يهودية دي donc nationalité c'est-à-dire même bani Israël quoi donc bani Israël ka abi fol mako yahudiyo bani Israël ka no ye nabila yaqub bonzon ye haga yusufu fa yaqub o bonzon wala yahudiyo ye wali de ye banu Israël ay bo isa yere ye ulu dode isa yere yahudiya da shira katra yahudiyo de ma mais o bana lo ya galontriya bo minun tukura no fe ulu to de kera ko chrétien minun tukura no fe ulu kera chrétien ye na no te isa shira katra yahudiyo de ma o kuma injila dira alema kuma minani awa akan mo no ye yahudiyo ye tawreta yelema ka ku sagoy ale injila ci di ama kanu ka dira blankanya mais ubana la na zabur o fana to fara qur'ana kono ala ko qur'ana la wa atina dauda zaburan anyi zabur di dauda ma donc zabur awa zabur di dauda ma bon nabillahi daud ni o yesu le mana fay zabur dira adama bon nin kitabun no ado beno mais ala ya jigi chuko mina uteda ina fo ni ala sona ndabina maula insha Allah min to foratuni al min al kutub samawiya wa ya al quran wa ya quran min dira ala kirama sallallahu alaihi wasallam walida ya balad lana bil bay al quran al karim ala ko quran la ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أن كتاب جيئك محمد كاكي باني لي فني فن بلا جلابي فن باني كاكي كانداي كاكي هيني كاكي نمسي وسا إسلامي ما وهي القرآن أبي فامكو الكتاب أبي فامكو القرآن ما أمبي منهم تقضوا وين النانية القرآن التوراة الإنجيل الزبور نعم وكما فين سبنا مين يندو مين بدو الإيمان بالكتب مين بدو أكونو ويه نكبريا منهم فورا نا سهرة أنغا داولا كبريا منهم فورا أكونو نا سهلينو أمبي داولا ينافو Qur'ana kibareo o kuma no fora dorambe dawla parce que Qur'ana ma yelema ina fa nya fo so bana ndabina magola ko fe Qur'ana te yelema fokata jiwuli ma Qur'ana mana qisa fo min kera ka temewo min mina kewo ko dogolo minum be akono min kera ka teme min mina ke an kadda bela jelena har na buye ne hakili me kadala parce que ala de yafo bo kitabu temino sa tawreta nunu ni injila ni zaburu nu na ya sur qisa munun fole no lukono na ya sur ani shariata te nyon fo nyonya ma be dala ambe daula nimini awa nimini qur'ana ta bena kilima fewore munun be no ko dugolewna kibarawla tawreta ko wal ma injila ko nani qur'ana ta kara kilinye ambe daula nani qur'ana nyon fo nya awa ambobla ambe qur'ana ta dita na ukma oye fen sabana min beddo
الإيمان بالكتب السماوية. ما فعلنا لنا من بدو الإيمان بالكتب السماوية ويكبر كني أكون ركوي أجينا ورد كما ورد يا أجيكم بالباي فم ينفورا كونو كبر كني أي كأبليكي ما على كنا دي أو سلاموما أنك بار كني أي أكون ركوي ويواجبي بلا جلنكا Qur'ana abanga nyana maya nyebo abani ala abani recedla abe ani ala cedla parce que ango alebe comme dustur de sharia gafe mi jela tika ke ko nyuma aba kono lahara fana awa ibe kuna jiya soro cuko na lahara dona ka arjana soro ka kisi janama ma o fana be akono o kuma wajibi do silame bela jelenga walma manton bela jelenga ala kitabu min di ika kirama ika barake nay o kuma awta qur'ana wajibi da nga barake nay ma kitabu wora mun be min dira kira toma bon na ya soro min ni qur'ana be kiri minum ba qur'ana ni qur'ana be o kuma afora bana o kuma be barake noy parce que be kuma be ka barake ni qur'ana di mais na ya soro minu ni qur'ana be ñoxon fo ñoña o kuma ambobla ambo toy wal man na ya soro minu kiri wulla ni qur'ana ambo fana bla parce que dina ko la kelembe no be changer kelembe no te changer dina ko la kelembe o be changer kelembe no o te changer wal man sa ka fo dina ko re bela jile fen saba kelembe no be changer flabe no o te changer dina ko kadala ka dukolo da dina o dina be no fen saba de be akono fen folo o ya al aqida limana ya fanfela ikanga da feminuna ina fanfela kami fosa misala limana josem ya limana josem duru ala sabal misal ikadda ala la ikadda kitabu min dira kirama ona nyono limana ya koni fanfela o te changer kabi ala ka adama da fokata jewuli limana ya kiru te changer or kama tawhidu ale te changer adama nanani tawhidu miye nuhu nanani ode ibrahim nanani ode kira bela jele nanani o tawhidu de wa ala kira re fanan nanani ode o te changer bon okuma dina ko flana o al ibadat ala batu seli kecugo sun kecugo ona nyono hiju kecugo o ye ala batu ye bo o do bi se ka changer ena ko misale la ab se ka ke manton tamino ko misun way ina fa ala fo qur'ana ko kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sun ke raw ka farday ina fa kera manton to ka farda cugo bina mais ab se ka sun cugo o be changer anga sun cugo o tekele selu kumbe mais anga selu ke cugo tekele ona nyono donc ala batu yela mab se ka dola oye dina ko flana dina ko sabana oye al muamalat adama do yere ni ñoxonce al uqud wal muamalat feminu metene adama do yere ñoxonce o fana kiru se ka changer femi metene adama do yere ñoxonce ina fo fur kibar yaw sari fere kibar yaw ona ñoxono o lu kiru se ka changer ka dawati yere ke cugo kama ani la halaw ke cugo kama ya okman ni fen sabay be dina bela al aqida no ye tawhidu fa falay flana al ibadat ini ala che ibe batu menge ini ala che al muamalat komnu meteme ini adama de nyogoni nyogonche okma yele mab se kaddo flayna ni oye ala batu chugo ani anga société de lan chugo kiri minum be boloka o se ka changer mais tawhidu ko ni o te changer okma kitab sharia min dira kiratoma qur'an nana ka o nasikhu ya do qur'an nana ko nasikhu ni minu qur'an ta bena afora bana o continue
ni mini corona yi ñoo fonya o kuma me baraka ni corona di kuma oye fen sabana yi fen nani nay an kanga aywa mimbe do kadda kitabula mimbe do okono manna fora kadda kitabula ango ko nani be o be do akono folo ikadara ka fa bora ala yira de yorola dan fe kadlaninte meleke kadlaninte kirare kadlaninte flana ala ye minun to fo anyina ngada udu togola ande minun to do ambe dala a généralement ambe dawla koni ala kitabu dikew ma yemin do ama min do chedo kuma sabana minun fora kono ala minun fo kitabun kono de o ye minun modifier ka galontige ka yelema ko ala ko to côté kitabun nu haqiqa ala min fo o kono do mo chedo ma wi sabane o kuma adira makanga la barari wanga la anga a appliquer anga anyamara kawmbatu amana fanga min to angolu toy o kuma ni fennani ni obligatoire pour que kadda kitabula ikal limanaya ni alkutub sabaya kasaha fo ni fennani awanka sura kono mambe Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka ambe savama okuma الكتب الموجودة لدى أهل الكتاب ما كتاب منهم بينه إنا فانغو توريتا على ودي مسمى كادي يهودي أوبا إنجيلا وديرا إيسما كادي أكاب منتوما زبور بتي بكتاب منهم بيوا والموتي ما بكم مسرونيا kitabu nunu adobe me ala ya jigi chuko minatere uya bela jilengelema tawrita beno me tawrita yere ala min jigi oti isa fatulen ko fe wati jenyana yahudiya uye tawrita belema ka be modifier ka ke fenye minu hakilna be ñogonta minu nindu be ñogonta ma ala ko qur'ana kono ako fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadha min indillah odalu chaba bi qur'ana la ala ko bonebe mawiya kam yahudiya de ba bonebe mawiye minu be kitabu sebenu bolu yere ba sebe o be klaka fo koni ala ka kuma kay uyira de ba sebe o be tawreta modifier ka ko hakle ka fo ko ala ka kuma kan ala ko bone buye ala ko qur'ana la tukuni wa minal ladina hadu yuharifuna al-kalima amma wadi ko kabin maula mu'minun kara yahudiyo o be kalmo yelma ka bo place la ka do sebe ka bla place la o kuma ni mbayra ka fo ko yelma lido ala ko qur'ana la tukuni أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كو يلي أو بتمكيوا نونغا لمن أو نونغا داوغا أو كما كاينا أو بتمكيوا نونغا داولا ngom ma do ko mbula ko be alaka kuma kam me be klaka yelema uba famu de a famu yelen ko fa donen ko fe be klaka yelema ka kusa ko okuma ye tawreta yelema ka kusagoy tawreta kera ko mi histoire kitabu tawreta jigna hari isa mera musa mera ka musa fatilu kuma be tawreta kono okuma o yawiwa tawreta jigna musa mera ka musa fatilu histoire o be tawreta kono okuma o be gachugodi donc o ya yelema di ka fense be minu hakilna bu nyonta bo tawreta be abe arabula abe anglela abe kancamana tawreta be mais alay tawreta min jiki ote absaka ke wona a dobe sura kono an nesi dobe sura kono mais abe o ya chama modifier donc awonte da o konna ka fo o wala Allah subhanahu wa ta'ala yoro alay tawreta mi rede jigi haqiqa ire andale mi ola har nasroti mais tawreta mi mubulo anti daula bon injila fana bete
injila min jigina isa kan an dalen be ola mais chrétien o fana injila yelema ala injila kelende jigi musa kan e isa kan mais isa fatulon ko fe injila nana caya ka caya faye chrétien yere kamana gwa o yala je kan nani de choisi ka bo injila chaman ni nyonje injili luqa injilu markus injilu matta injilu yohanna donc yo nani de choisi ka bo ana jilu ni nyonje o be barake ni odi kuma ala do injila kelen di jigi ya bo o ana jilu mi yere abbe modifier le do ma ala injila mi yere rajigi mus isaka ateso injila min bolo abbe modifier le do mamulo abil khurafat wal akazib afalo do galon fi har na soro injila yere da kuma kan kilengelo miseka soro akono o ko miseka ke ma fanja men galo o kuma kitabu minum bela jele bete ala ya shiji gichugo mina na bora qur'ana la ashite achugola bo zaburu injila fana bete afana arabu biseka soro a français be anglais be bo zabur bo la a'lamu lahu wujudan yali zaburu be soro wal ma te soro la adri zabur koni yala lebe soro wal ma lete soro la adri bo kitabu do be kalano bulo wafa ko zabur wa mo ba fa ko zabur mais o te zaburu yere rede o kitabu to de ko mawa'izu baligha wajib kawndi be akono aba kono ko zabur kuma kan do be akono no o kitabu yere zaburi de ya o kitabu te zaburi wa dori o ta'lifu insha Allah muallifu yali na'am hakite muallifu la dori o kitabu la ko aye zaburu nasu do ta ka do akono ina fa fo lembe cigo mina mi ka fo ye zaburu te de zabur min jina dauda ka ote na'am yala be sor ko ni la adri okma ala ye kitabu kelim min garantita ka fo ate yela ma o qur'anai inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kama sayati donc an ye qur'ana jigi an ba garantita qur'ana te yela ma parce que ale bena to dukolo sanfɛ sa fo ka taa diɲɛ wuli baara bena k'ale de sa fo ka taa dukolo meleke o kuma n'ale yɛlɛmala don kuma danfɛnw na to fili la dɛ kuma kuranna tɛ yɛlɛma ala yɛrɛ de y'o garanti ta la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi kuranna tɛ yɛlɛma fiyewu ala y'o garanti ta o de kama jugu silamɛya jugu mana essaye cogo cogo k'u bɛ yɛlɛma de kuranna la o tɛ hari mana harifu 15 do kuranna la o b'a bɔ a la harfu kele ni ya fara qur'ana hurfu ko ba sama ka wala donc ala yere de garantita kuma ni ala sona sigina tay amina kuma qur'ana ka doni insha Allah min baynal kutubi samawiya man niye limana jose aywa asabana no ye kadda ala la kofe ani kadda meleke wala kofe kuma lere bina jose sabana kadda kitabula man Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan galli man yajidi ya rabbi ala kan galli man yasabati ala kan ke khalas bagawi ala kan galli man yasabati ala kan nyana ma liman yaka kan fa liman yaka kan kunu liman yaka ya rabbi ano kata fu arjana la ala kan kuna jiya ala kan farajon kuna ndiuka ala kan fara kiraka mantoka kiraka jamaka ya rabbi اللهم آمين وأنبت بتابلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.